ᱨᱚᱱᱚᱲ গ্রামার ব্যাকরণ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱳᱣᱟᱨᱰ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱮᱱᱴᱮᱱᱥ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱠᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱽᱧᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟ ᱡᱮᱯᱚᱨᱤ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱠᱡᱟᱢᱯᱚᱞ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱫᱟᱦᱚᱨᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱤᱜᱤᱱ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱚ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱮᱱᱴᱮᱱᱥ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নাউন nyunum বিশেষ্য pronoun unyum verb kanwa adjective gunun adverb tonor conjunction tonong preposition गणट इंटरजेक्शन हनाव आर्टिकल जेनेट ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱟᱨᱵᱟᱝ नाउन ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱭ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ What is noun? We encounter many living and non-living things in our lives and we all call them by some name and those names are known as nouns. In other words, everything or everyone that is connected to our sensory receptors is referred to as a noun. It might be a particular things or group of things such as living things, location, traits, states of being or belief. In general, a noun is a naming words. नोआ को दो एग्जाम्पल कना नाउन रेना आर नोका गे अड़ी रकम मेनाआ उन्युम प्रोनाउन ᱧᱩᱱᱩᱢ बदल ते ᱧᱩᱢ अरु अकाना अड़ कोगे उन्युम परिस अड़ दो मेता कना दायित्व लेकाते ᱤᱧ ᱟᱢ ᱟᱡ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱮᱫ ᱩᱠᱩᱨ ᱩᱠᱩᱨᱤᱡ ᱛᱤᱥ ᱛᱤᱱᱤᱛ एमान को What is pronoun?
pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Example: I, we, us, me, he, she, him, her, it, they, them, arah noka ge adigan. Kanwa arbang verb mened do kami renang katha photelok ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo kanwa ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ, ᱫᱟᱹᱲ, ᱫᱟᱞ, ᱡᱚᱢ, ᱧᱩ, ᱥᱤᱫ, ᱵᱤᱫ, ᱢᱟᱜ, ᱜᱚᱜ, ᱟᱹᱨᱩᱵ, ᱦᱮᱡ, ᱥᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ. What is verb? A verb denotes an action or condition of a thing. For example, run, swim, jump, study, play, smile, etc. Gunun arbang adjective. Jiwian bin jiwian jai jiwi koa gun e uduget ᱟᱹᱲᱟᱹ koge gunun ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ do bon metak kana. ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ, ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱸᱰ, ᱦᱮᱣᱮᱨ ᱦᱟᱲᱦᱟᱫ, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱟᱬᱵᱮᱫ, ᱩᱥᱩᱞ ᱯᱷᱮᱴ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ, ᱴᱮᱢᱮᱡ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ, ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱠᱷᱟᱴᱚ, ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ. What is adjectives? Adjectives are descriptive words that modify nouns. Adjective provides further information about a noun, indicating things like color, size, condition, sound, appearance, and etc. नोहा कोदो एग्जाम्पल कना एडजेक्टिव रे. ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱚᱱᱚᱲ adverb. ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱩᱱᱮ ᱩᱫᱩᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱱᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ, ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ, ᱨᱮᱸᱡᱮ ᱨᱮᱸᱡᱮ, ᱞᱮᱜᱮᱢ ᱞᱮᱜᱮᱢ, ᱯᱤᱲᱟᱹᱢ ᱯᱟᱴ, ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱨᱟᱝ, ᱡᱷᱚᱨ ᱡᱷᱚᱨ, ᱵᱷᱟᱸᱭ ᱵᱷᱟᱸᱭ, ᱫᱷᱟᱯᱟᱲ ᱫᱷᱟᱯᱟᱲ, ᱦᱟᱨᱚ ᱯᱟᱠᱚ, ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱤᱥᱤᱫ, ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱟᱫᱟᱨ, ᱛᱩᱨᱩᱢ ᱛᱩᱨᱩᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱱᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ. English tedo an adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb in tell how, often, when, and where. ᱱᱚᱜᱼᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ example ᱠᱟᱱᱟ adverbs ᱨᱮᱭᱟᱜ. ᱛᱚᱱᱚᱝ ᱟᱨᱵᱟᱝ conjunction ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱱᱚᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱱᱚᱝ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ. What is conjunction? A conjunction is a word used to join two words, phrases, clauses,
clauses or sentence. For example, Mohan ran fast but he missed the train. Node do but do conjunction kana. To and to make for. Node do and do conjunction kana. And, but, or, so, because, if, nongkanak ko na ko do tonong paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. Ganut arbang preposition. Mitang ᱟᱹᱲᱟᱹ tuluj ar mitang ᱟᱹᱲᱟᱹ gant mit et lekan ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo ganut paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. Daiko lekate re reyak te teyak ten ten khon rin rinij a ich nongkan ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo ganut paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. What is preposition? Prepositions inform us of what or where something is relative to another. Prepositions are one of the 9 parts of speech. Na ko do example ko kana. Up, at, for, on, in. Noa ko do preposition kana. Hanaw arbang interjection. Hohot lekan ᱟᱹᱲᱟᱹ arbang ᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo hanaw paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. Daiko lekate hape, eho, elo, ego, dela, delase, mase, hendaho, eteho, uy, bang, he, hida, titi, turu, durus, lele, hadi, gunu-gunu, pusi, euy, heuy, haire, ahai, chi, mi, eman nokan ᱟᱹᱲᱟᱹ ko. What is interjection? Interjections are words that communicate a powerful emotion through a single phrase or two. They are among the 9 parts of speech. Interjections are used in sentence to establish the tone and convey emotion. Na ko do example kana. He, oops, how, hahara lekanak, hoho lekanak ko. Na ko do interjection arbang hanaw paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana. Jenet arbang articles. Jaha ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo etak ᱟᱹᱲᱟᱹ ko saw jelet kate ona ᱟᱹᱲᱟᱹ renang kami tod arbang dare koy haraea onkanak ᱟᱹᱲᱟᱹ ko. Daiko lekate oto, tara, dara, hot, god, nyok, sahij, leka, tuluj, jak, do, ge, cho, hecho, iducho, anuj, ahij, aka, akat, en, len, ed, led, eman nongkanak ᱟᱹᱲᱟᱹ kodo jenet paris ᱟᱹᱲᱟᱹ bon metak kana.